أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ودارين هجا دوی صحبت أخوان دا جي بكورتي معنا سورة فاتحة بيجن. سورة فاتحة كروي بينج وقت دنمي جداد هر ركعات دا تيخواندنه قالوا معنا في چيه، يعني قد أبي فكرينه جوارا آيات بيجن وبكورتيج معنا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالناوي خداي الرحمن والرحيم. الرحمن بمعنى رزاقه، رزقي هر تشتيد ده لكو دو دنيا ده. الرحيم جي بمعنى دل نرمه لمروفان تي رحمه شفقتك وبقول عمل مروف بمروف را معاملتك لكو للدنيا ويالي، يعني الآخرتي لا آخرت اللي باورمند تی رحمه جبر که باورمند لوی دنیای و گوتنا خدا تفد گرد و چاخی آخرت جی خدا جبو باورمند برحمت بشفقت لوی دنیای چکو وی آفراندیه رحمان رزق مسلمان و نه مسلمان، باورمند و نه باورمند، ای هر کسی ده. الرحمن الرحیم معناوي ما قو يك رزاقه يك جي دل نرمه. الحمد لله رب العالمين. حمد بسنائي و بسنداين هر رب عالم رايه خدای کو عالم افران دي هر او دکاره پسنی خواه بده و مروف آنجی همه مخلوقات کارن پسنی بدن، خاصی پسنداینی هر اوه، يعني هر خدای تعالی جبر او هر تشتید کاره بکه. هر رحمن الرحیم کیه مگو خدای تعالیه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. بیوی کی دکاره جتنبون تشتان بافرینه رزقی همه مخلوقاتم بده لوی دنیا هر کسی هر تشتی خودی بکه لدنیا ویالی جی بگور کار و عمل مروف بمروفان را معامله بکه. کسین کوک امری وی تفگریا بن وان مکافات بکه و کسین جی امری وی در کتبن وان جی جزا بکه. به خدای تعالی کید کار ویا بکه کس نکار. مالک یوم الدین خودی روژا جزایه. روژا جزایه بمعنی روژا قیامته، روژا که حساب تی پرسین کسین قنج وان مکافات کن و کسین خراب جی تین جزا کرن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ام هر جترا ای رب ما، يعني ام هر جترا عبادتی يعني بندتی و عبتی دکن و هر جتا آلیکاریت خواست. چما هر جه خواده لورا مخلوق آنجا خالق خورا عبادتی دکه یه مرو آفران دی اوه آنجا او به مادی و معنوی جمروان را بکاربال کاری بکن. دم او قوت جمرو بستینه کیه که مرو را که سر پیا هر و آنجا او لایق عبادته گرک مروف جه عبد نوک خورا جه بنده نوک خورا ستی خوار نکه جوارا عبادت نکه و نکه شنا خالقی خواه. اهدنا الصراط المستقيم ما بك ريا راست. صراط الذين أنعمت عليهم ريا وان كسين كو تاج ورا إكرام ولطف كريا نا ريا وان كسين كتل وان هاتيا خزبي ووانين كو كتن دلالتي. خدای تعالی با آیات حفتان آیات ششان شروعات که ریا راست ریا وان کسین خدا جوارا لطف و اکرام کریه چیه؟ او ریا پیغمبران و وان کسین قنجین در ریا وان پیغمبران داده چن اوه کسین که خدا خزبا خال وان کریه بگور گلک تفسیران اوانا یهودینه. لورا یهودیان بزانین پشتا خدان امر خدای تعالی کسین کچونه دلالتی یعنی کتن ریا شاش جریا راست در کتن ریا شاش او جی مسیحینه وان خشاش کرنه خالق و مخلوق کرنه وک هفدو
Hazreti İsa ve diyaviya Hazreti Meryem da ibadet da kirne şiriki Xwedê. Bi tevî ew kesên ku Xweda ji wan hêrs ketiye an ketine delaletê ne tenê Yahudî û Xristiyanin, belku niha gelek civak û gelek kes gelek rêxistin heta gelek dewlet jî hene ku duwarê înkar û tuğyanê da ji Yahudî û Xristiyana pir derbastir kirine. Meriv dikare bêje gelek civak hene serokên xwe lîderê xwe kirine şûna Xwedê. Gelekî dergehên terîqeta hene şêxê xwe mürşidê xwe kirine şûna Xwedê. Gelekî medrese an mekteb hene profesorê xwe ustazê xwe kirine şûna Xwedê. Ew qas mezin dikin, ew qas rutbekî zêde didin wan. Gerek meriv xwe ji vana biparêze. Gerek meriv bizanibe dereca Xwedê û a mexlûqê Xwedê ji hevdû pir cuda ye. Mexlûqî wî pêxember bin jî gerek meriv neyne dereca Xwedê. Lewra divên carekî yek hatî cem Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam cera tiştek bêje. Hazreti Pêxember gotî kerem ke bêje gotî ya Resulallah malûmê Xwedê û tê va mesela wiha. Pêxember gotî na tu şaşî. Malûmê Xwedê ye lê malûmê min nîne ancak tu ji min re bêjî paşê bibe malûmin. Ez anaka pê nizanim. Belê gerek pêxember be jî meriv mezinê xwe, serokê xwe, lîderê xwe, pêşkeşê xwe, şêxê xwe, mürşidê xwe nekî şûna Xwedê sifetê Xwedê nedivî. İnşallah eviya di basa îmanê da jî bînin zikir bi dirêjayî bêjin. Belê rêya hemî pêxemberan çi ye me got rêya rast e. Belê yekî bêje ku madem rêya pêxemberan rêya rast e wê demê çima Yahudî û Xristiyan ne di rêya rastan e. Lewra ew jî dibên ku ewana li ser rêya Hazreti İsa û Hazreti Musa. Belê rêya hemî pêxemberan rêya rast e. Ev gotina waye. Lê mirovan demek şûn ve ev rêya rast tevlihev kirine. Rast û xwar kirine nav hevdû. Bo vê ye ku Xwedê pêwîstî diye û pêxemberekî din şandiye. Wek mînak meriv dikare bêje ger Yahudiyan di rêya Hazreti Musa da biçûna pêwîstî bi hatina Hazreti İsa dikir nexêr. Êdî îcab nedikir Hazreti İsa were. Her wiha Xristiyanan jî rêya Hazreti İsa guherandin. Dev ji Xwedê berdan û gelekan ji wan ji İsa û diyawiya Meryem re îbadet kirin. Rêya niha ew tê dane ne rêya İsa û Musa ye. Bo vî jî ji rêya rast derketine meriv dikare bêje bê kesên di rêya Hazreti Muhammed aleyhisselam da temamî wan kesana delaletê dane. Xwedayê Teala me hemiyan ji rêya Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dernexe me têxê hidayetê li me were rehmê. Amin.